If you invest with 6,000, you will get back 100,585 profit. Dia là dapat invest kumba 10,000, dia sayo 4 hadian pra spa 8,000 san spa san po ar. Wow, kakamayu kumpani ha kapertai. Empat jusem dah. Dia la poi shisha habang akau. Ish, layo kapisa. Pe ini layo thiet kali. Basa. Dia la dan kumba nyuk-nyuk kiba likes. Ka komen sum dan rea. Dia ngan bulia. Kanima. Pathok na. I really thanks God for the blessing of life He gave me. I just get this new baby car yesterday. All my mind is full of joy because I really know the blessing God have given to me and the God sent to me that made my life change. Fitness Nazari. That's the company page. Please guys follow him now and invest with him and see how God work on me. Please follow him now. Fitness Nazari. Ani kajian ang banyak pendek. Dia la da pikwa ban juanya kani kakam. Haban follow ya uni beriau. Dia nga persyang teks ya uni beriau. Nga follow ya uni beriau. Uni udai na po Nigeria. Pait uong kumdo, uong hello. Dia nga uong hello. Is this true? Dia uong ba udai na po Florida ka Jakarta jung u. Dia to nga num puliatan na marbaka jurong. Kani ka message batat sa slam. Jangan shu batay tangki points ma. Te hadian uang, are you interested in Bitcoin mining? Te ngapan ngong yes, I need to know. Te hadian pat usan yang akan nikah investment. Hanada invest 1,000 tingkah. Te sayo pat hadian silak arpo 1,000 tingkah. Kat nang invest kabahia kata dang yo pun susu ka profit. Te hadian ngong hatu kani kadi kabasisha kumno ngalak ban ngejepi. Dia kumni tatar ngia teks bat hadian usasan yang akan nikah UPI ID lumlang karbani kabadi ka kerteng kasi uang sa pa pisa hang tua bat da dep sen pisa pat sa screenshot bat sa sen u. Dia ngakali ya u manu uni u lumlang karbani da ka kerteng kasi haba uni u beriau udai na po Nigeria. Dia ngong ngatip hidai u scam day. Dia uang yang God forbid usmai hanga haka kerteng ublay. Dia ngong pidan proof mo ban pinsisha. Dia usasan yang kini hidur. Pe kini hidur. Dia upasan bisa batsa screenshot. Batsa pa pada ketuka screenshot hau. Bat hadian pat ngong ngamdan bisa rasa. Dia uang okay tanggung tua. Kani ka message nga la text la selam bahabat ni beriau. Tangba nga kelempan yo reban shina video hagitu gipor. Namar ngadang bun kamba. Kani ka account jong uni beriau. Ubade u Alex Lucky. Uni beriau udai na po Nigeria. Dia kani ka dor ka ba ubu ang niya. Kamdai re ka jong uma. Kamdai re ka ba shisha. Kani ka dor ka dai ba usushim na nura na nua. Ba usabo pada kani ka account la dia. Ubu kenang kani ka dor balik basnas kenang bagi beriau kini ni u. Make sure use na kani ka way ka account dan bun bahagi kasi ki balaya follow ya uni beriau. Ula bun followers ba. Henry yu issue le kani ka account. Temen tapat la use sada kani ka way pat ka account. Baik kan dan bun bahagi beriau ki balangop ha kani ka kam. Utu beriau ulayo panshim bun bahagi account jung ki beriau ru. Dan bun bahagi kasi ki balangop ha unia kum ini iway ru. Te balay ki beriau ki ngop ha kani ka kam. Namal ba u bang kum nia. To perkat mapis ya manu ban ai kani ka pisa kat kani. Judan mo takakam masuk hadu kani kani. Hana hab invest tang kandiat yo profit pada hadian shibon. Ob judan we kakam bala ban ai suk ka pisa pi hadu kani kani. Klam da trish dam hi dala dia. Pitep balay ki beriau ki budor bet kumni ha ki profile jungki.
page ini ibu ibu.com Re da page apo pare kita nikitur la jong. Re haki nikitur page ibu nia dan comments la. Kila offer ki comments fu. Yo itang ya ki balais. Ki dan daga group iman ki batari ka ni kakam. Toh selam hamo ngan batay pi. Selam adu bakut kan wan skip ra. Tia na persian teks ya uni uberiau. Takak tien kasih. Henry uni uberiau pat umnang reban kan kasih. Teks yang ada ka English. Kamuan kani ka akang em di bala satu ha utu nom teriskan. Unia kuno banyo ya kini ki akang jungki un penbi kumnia. Pek ngaru alayo tenge kini ka message. Seni nga kani ka message ka boon. Pikwan yang banyo buun ki followers. Te lada pikwa te kambut un sapa screenshot ya katuka Instagram page ka jungki. Bar un sapa le apo setting. Bar un sapa wel no yo tu number phone bar un Gmail ID ujong pi. Te bar un sapa bu padela ujong ladi hang tu. Te da kabale kumta te kambut unsa yo no mau kanya katuka Instagram account. Bandang ta anda ulayo ya kani ka account pat unsa padan kam kanya dia hakaban upload kini kedor unsa bu de kini kedor kanang bunyo ban text ban penbi te ki brio bat la dai ki brio kyo i ya kani kinye bat kinsa ya join lang te kidan kini kedor hangi ki ba usu idet usu tho hi ya kini ki kentien no kemdei re ki ba shisha usalak ba uni brio bat ularu ban smai haka kerteng jong ublei kanang bagi brio ru kinya nge je toh pi kan mau ni em uni UPI ID ba usan yang amenya ban pa pisah hang tu uni brio ya don link bati kasih ru ba usayo ya kanika bank account jongki kasih kanang ba unyo ban padan kam ban kamai pisah ya dia gambar umnur re bani usda ka bank account la dia da ka kerteng jong la dia namar kadon ka juma nak ta kadau usali ada kani kerukong Henry unyo na uni ID lada kam day punta. Day ba uya don link bari kasih. Takadaw. Ha kaban top ban syukur yaki brio da kabagilia da kiniki jai kam ban penbiek ban penbang yaki brio bagin yo ban kamay bisa ban penerus pa ya dia. Kini ki online scam ki don bon baha menta ki por. Nak takadaw pag ba wan nunya ngop ha kiniki jai kam dapet baha dawat jemut baha wan dum kwa ya kabasuk dawat benya baha hatu kadai ni am kabasisha tolong ki basta haswa bende ya kanu kakam bat dang lahi kabaterish tam dala dia ladayo kanu ru biang ban 7,000 इन्वेस्ट किया था उन्होंने मेरे को 30 मिनट में 20,000 रुपए रिटर्न किए ट्रस्टेड चैनल है भाई ट्रस्ट करो pangkumni porlok nakwa ban pin i shafi ya kani ka video khanang ba ki bam patep kinyo i ya kani ka video ba kin ngop hakini ki online scam te share lam ya kani ka video shaki weiru khanang ba ki weiru kinang don chu ki bangop hakini ki jek kam nang ni shakman kena ka banta ki tu ki ba la shak tu ya ka Instagram account kadon kalan ba pinyo beng ka tu ka account te ngan sahi kai ye phi hakawai pat ka video kuno bapinyo biang ya katuka account jong dia so bah ban ailam ka jing kashan da ka ba pilai share bat sa subscribe kanang bapinyo i biang sakiwai pat ki video ki ba ai jaman to ip kublai shibun